Mete gelo. Vala Recî deng tê. Êvar baş. Egar Dengê min baş tê serçava. mamosta. Silav Belû. rêz. Silav rê ji me serçava. Belê mamosta Sebrî Agirî em xêrhatina wî dixwazin em dibên tu bi xêr hatî mamosta. Navxêrî dawî sabî spas dikim ji ber hinek gengeşî çîbû di weşanê de. Em lêborîna xwe dixwazin ji temaşevana re. Rica dikim, rica dikim. Serserê me serçavê me ratî. İnşallah em ê demekî xweş. Îşev bi guhdarê xwe re em ê derbas bikin. Ez hêvî me rewşa te, malbata te tev baş e înşallah. Baş in saxî silametiya dixwazim spas dikim. Ez serî da silav rêzê xwe ji hemû temaşevanan û hevalan dişînim. Dibên ji ber vê nexweşiya koronayê jî ji hemî dunyayê re derbasî bibe. Em dibên ji bona tenduristiya xwe her kes dibê pir baldarî tevgere ku dernên derva küçek olanan em ne zirar bidine xwe ne dev dorê xwe dîwarê de pêwîstiyekî mezin pê heye ku em di Belî, mal dabin xwe parêzin. belî. Dibên xuda şiva hemî ji mirovayî re bişîne Xwedayê Teala vî musîbeta hemû weba hinê rojek ewilde ji vî dunyayê rake. Belî, belî. Hevalû kerema xwe re li min negerin. Em bernamekî bi zindî çê dikin. Ez jî carekî dinê ez divêm hemû nêvanê me li ser Rûpela Dengvêj TV. Silav rêz, tev jî bi xêr hatine, serserê min ser çavê min hatine. Îşev jî wekê wan zanin mamostayê me niha li ser Rûpela me Dengvêj TV Sebrî Agirî mamosta hem dengvêje hem mamostayê çandê ziman em ê îşev demekî xweş bi hev re derbas bikin. Ez hêvî dikim wê her tişt gora dilê we be ez serî da ez nêvanê xwe yê li ser Rûpelê ez anha Erol Qalvîşen kurmetê min li Gebzeyê li me temaşetke edibîn tu bi xêr hatî û tifetîn Özkan wekê ku navê ku were ber çavê min ez ê bînme ziman ney ber çavê min Rêveberiya Dengvêj TV hevalê me wê bi were par vekin wê silav di ser navê Dengvêj TV xêrhatina we bixwazin. Em dibên carekî dinê hûn tev jî bi xêr hatine ser serê me ser çavê me hatine. Em jî anha ez mamosta Mehmedê Veyro dibînim. Ez xêrhatina wî dixwazim. Xêrhatina Ferîce dixwazim. Hemû hevalê me li ser Rûpelê mamosta nivîskar gelekî hevalê me li ser karsazê me li ser Rûpela me hene. Cemal Xinzor nivîskarê me ser çavê me ser serê me. Di serî de jî ez li vê derê silavekî ji malbata Dengvêj Kazo re dişeynim. Malbata Dengvêj Kazo û em jî di nava xemgîniyekî dane wekî wana. Dilê me bi xemgîn e, dilê me bi mamosta Kazo re ye. Mamosta Kazo jî ew jî niha dêşê di nexweşxanê de raza ye. Xwedayê Teala şifa xêrê jê re bişeyne. Kesê ku anha li ser Rûpela Dengvêj TV bira tev jî ji bo yê mamosta Kazo dua bikin. Di serî de ez Rêveberiya Dengvêj TV silav dikim. Tev jî bi xêr hatine ser sera ser çava. Kekê Ferzan, hevalê Şakir, hevalê Hatîf, hevalê Baba Swar, wekê dinê hevalê me ku li ser Rûpelê tev jî ser serê min ser çavê min re hatine. Em ê îşev bi mamosta Sebrîyê Agirî ra him li ser çandê him li ser dengvêjî ka dengvêjî kiye çi ye kuda tê kuda diçe kiye dengvêj ji bo yê nifşê nû em ê çawa bikin em ê dîtinê mamosta bigirin em ê ji mamosta pirs bikin mamostayê wê bibe bersiva gelê me li ser Rûpelê wê ji me re gelek tiştê îşev mihim bîne ziman lewra hewcîbûna me îşev bi mamostayê me Sebrî Agirî wekê
مامۆستای لەسەر ڕووپەلێژی حەوجیبوونا me heye em ê him axaftinê xwe niqaşê xwe şîrovê xwe çêkin him jî em ê kilamê xwe em ê bêjin lêbelê ez serî da jî em dibêjin hevalno kerema xwe ra ku win par vekin ji bo me gelekî wê baş ve ji bo me em çima divên ji bo me ew gelek baş ve ji bo zimanê me çanda me ku bikeve mala hemû Kurdê çanda dengbêjî were guhdarkirinê bi rastî em ew e tu berjewendiyek me têda tunene divê derecî em bernamekî bi fermî çêdikin lewra bernamê me da tu zirarekî tu tiştekî were hevalekî tunene ji ber wî bira bi dilekî rihet em dixwazin hevalê me bira par vekin em li vê derê ça diaxifin destpêkê da dawiyê da jî axaftina me bi reng ye belê hevalno em carekî dibê silav rêz em ji dîza jî xêrhatina mamosta Sebriyê Agirî dikin em dibên mamosta Sebriyê Agirî kî ye xebata wî çi ye li ser dengvêjiyê bira hinekî him besa xwe ke him besa xebata xwe ke him jî gelê me ku naz nake bira naz bike hevalê Orhan Demirbax silav rê ji bo te hemû dev dorê te civata te kerem ke mamosta Belê spas dikim me dîsa ji dubare bikim kesê ku niha li ser weşanê em bijin me dişopînin hemiya bi rêzdarî silav dikim îro mixabin me nûçekî hilda xemgînî hevalekî me hebû mela heta wefat kiriye îro ez jê re rehmet dixwazim Xwedayê Teala bi rehma xwe şake serê malbatê sax be û her wisa jî dengbêj kazo nexweş el nexweşxanî jê re jî ez dibên bira derbasî be herçî kesên ku îro di rewşa dengav danin Xwedayê Teala ji hemiya re derfet îmkan bide şifa bide lewra nexweşiyanê hemî seranserî mamosta kerema xwe re piştekî kamera xwe titkarî berjêr kî serê te tam zerin naxuye ha hebe jî saet xweş her vê jî belê baş bû zêde hatî Belê. hema tu zêde vî carê hatî piştekî ha pişke berjêr tamam mamosta fermû Belê ez dibêm Xwedayê Teala şifakî bişîne rûyê dunyayê ji hemî mirovayî re Xwedayê Teala me hemiya parêze belê ez Sebrî Agirî çawa civakê de em bêjin qada çandê de tê me naskirin ez jî wek em bêjim dengbêjekî lê xwe dengbêj her çend nebînim jî ji ber ku ez di qada hunerê de dixebitim li ser çanda dengbêjiyê bi salan ez serê xwe gelekî têşînim ji bona vê çanda hanê hewildanê min kar û xebatê me henin ji bona ku çanda dengbêjiyê li piya bimîne di nava civakê de lewra bi sedan sal e çanda dengbêjiyê ku awakî kêfxweşî dilxweşî hatiye gudarîkirin di civakê de wek hafizake çandî hêştiye çanda dengbêjî û dengbêjan em jî li ser vê mîrasa han û dengbêjên me nemir ku vê mîrasê ji me re hêştine vî çanda qedîm herçî ku çûne be dilovaniya Xwedê ji wan re rehmet xwazim û herçî ku jiyanê ne ji wan re jî tenduristiyan re jî ez saxî silametî dixwazim em minnetdarin ji wan însana re ku ked emek danin em jî li ser vê ked emakê em bijin kar û xebatê xwe dikin edû warê de gelekî bextewarim ku vê çandê re ji hewl didim kar xebat dikim belê mamosta em ê hem biaxivin hem niqaş bikin hem stran bêjin em ê kilamekî germ bira hinekî gewriya te jî germ bibe em ê îja dîza axaftinê xwe berdewam bikin Kemal Sırhan da mamostayê me ser serê me ser çavê me re hatî Gekê Kemal tu xêr hatî gekê Mehemedê Beyro ez bawerim li ser weşanê ev xêratina we hemiya dikim hêvîdarim ku em ê demê pir baş xweş bi hev re biborînin em naxin zêde bi axaftinê jî bernamê bifetisînin lê çi hewceke dîwarê de em ê bibine bersîv ji niha da her tiştê ez dibêm kêfxweşî dilxweşiya we hemiya be spas dikim belê em ê kilamekî dest vê bikin eger ku hêla teknîkê de ew ê de kêmasîkî ji çêbe bira li me biborin hevalo kerema xwe re par vekin em par vekinawa em ê gelek be yo 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 yo
معقولو اسبه شرقی چبیه العنثابه لقلش گدو که خوب کانی ورا لدب آبه عسكر ساری مسکو گرانه جواردا گرتیم شای قرش گدو که به اردیال هفته گردا به تاپ نشان داوه وی جان جان به عسكر ساری مسکو گرانه به اردیال هفته گردا به تاپ نشان داوه قدرت دگو دلیل پریزاده مالا باوه من تمیرات پیه جوابه که نبخیره هاتیه دبه در بکی دانه بره بدن باوه زبر شعار عرب برینا بی خوشمیری کرو خدار دائه در بابه خود یاد زراوه یو جان 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 ساعتی خوش به یو 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 ما خلو سبيه شرقي شبيه العنثابه لقلش كدو كي خوب كاني ورائي والعرضك ترى عسكري ساري موسكو جراني جواردا گرتیم شای قلش گدو که به توپ نشان داوه داوه بردیال هفدگره جان لعسكر ساری مسکو گرانه جواردا بردیال هفدگره قدرت دگو دلیل پریزاده مالا باوه من تمیرات پیه جوابه که نبخیره هاتیه دمه در بکی دانه بره بدن باوه زبر شعار عرب لبری ناوی خوش میری کور خدار دای جبر ایشا بری نزار دبه وی ناگر یو جان جان به یو 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 معقولو اسبه شرقی شبیه العنثابه لخلش گدو که خوب کانی ویرا زوزا و بزوزا مدل باردا علمت دنگ معنی دای حیرینه وارش بوزا مدت دنگ معنی حیرینه وارش بوزا قدرت دگو دلیل پریزاده مالا باوه من تمیرات پیه جوابه که نبخیره علم راحت دبه در بکی دانه بره بدن باوه زبر شعار عرب میره داود دوزائن شاده شده برخی مالا سادون دنیای پر گلکن روژ آخر میگران لتم دای لمیدانی داجو صدوی آخر ماکینا دای به خود میتالا زیو جان 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 ساعت تخوش به ما مستا ساعت تخوش به یواش است بله هوانو پار وکینه می گلکی پکی خوش بن ماموستا ام هر دمی نکارم ماموستا بخن نیوان درفتی چه نابه وقتی چه نابه اوجی ماموستا لسر کاری لسر کاری هنری چاندی دنگویجی تخبته لبلی ماموستا خازم سواله کی بکیم ماموستا امی اوها بجن جکی را دوین دنگویش آنجی رولا ام بیجن دنگویش کیه جکی را دوین دنگویش دوی داجی تشتا دنیجی پیوا ام گریدن و رولا جنه کداوی جی بوی دنگویجی جی بوی زمان چه بیه به هوا تکلیاوی تتکاری به هوا بدی گریدانی سروی وکی بله ساعت خوش تا پرسا کی پر باش کر دنگویش کیه برا جان نالم گل دیروکا دنگبیجی دن هرم پیشی از هنش دیروکی داد دست بکم دنگبیجی دیروکا گلی کردا دچه دم دورانه کی پر کور دور یعنی زیده نکونوین مجاره او گلی کی مثلا کی دو درجه
لیم کارن کو بیجم به سدان ساله چند دنگبیجی نوا گلی کردا و هونا روسیه حتی ایرو آنیا چاکو گاوا دنجی کمگو دنگبیجی من نمر کو اوی چند جمرا و چند قدیم هشتنه دنگبیج اوه کو با اواکی هنری گوتن و آوازی کد بیجه بزانه به کو او گوتن چیه آواز چیه با آهنگه که ام بیجن چیکری که فیضه کی بده ای دف دوری خو ای کو گداری دکه که tam lezzete ki gotina wî da dît ku hestiyariya guh wî gudarî kir bi wezn û ahengeke em bêjin hunerî anî ziman em dikarin bêjin dengbêj ew e deng û bêj yani bi dengê xwe dibêje bi hunera xwe dibêje yani hewceyî belkî bi pêwîstî bi amûrekî yan enstrûmanekî ewekî jî nabîne bi sihetan dibêje û diafirîne û dixemilîne û dixe berhem û radestê civakê dike dide em bêjin şagirtê xwe dide devdorê xwe em bêjin civak bi wî motive dibe. Belê. Bi Kurd Mam em dikarin bêjin mesela kesê ku dengvêj be bixwe kilama çê dike. Bixwe dibêje. Ev jî yani mabesta dengbêjiyê ewekî ku dengbêj bixwe bi afirîne yani bixwe çê bike bixwe jî çê bike teşe bide em bêjin şêwe lê girê bide ki ku em bêjin tişta ku çê dike ku li ser zamana bimîne kilamê ku bi sedan salan di nava dîrokê re derbas bûne heta îro hatine bi hemî îhtişama xwe bi hemî em bêjin tazeyiya xwe ku em dibêjin mînanî ça ku duh çêkire min ew kilam lê mixwam ew kilam belkî 150 sal evdalê zengî kilamê ku çêkirine hêv hîro jî bi hemî em bêjin bedewiya xweşiya xwe dêne strandin. Biriva girêdayî deme serî da got me soz da temeşevana ku em zêde axaftin dirêj nekin serî wan em ê swala dinî paşê bêjin tu hevalê Orhan kilama xemî xastiye hevalê Orhan li İsviçre sekine ew jî wekîlek me kevine nal wê derya ji bo xatirê wî malbata wî heval hogirê wî em ê kilama xemî ji bo wî pêşkêşî bikin mamosta kerem ke fermû eger gelekî daxwaz henin em ça ji navê derên çika hela erê fermû serê me ser çavê me heval Vay can dil bi kulê wara rol me çûwa roj di renga roj tunema heyra wara rol me çûwa roj di renga roj tunema siyah gulê pişkî bijî gavê din da selam da bi kokadarî kelema teşxiyala berdama xemal mi boran sal zema qewlu qrar ji bûna min tevan nema Ez ê bi şev roy bin warê bejna teman sala parî çavî te sozekî min reda bû am alem tev zewcî ez ê bi hêsirî belengazî hêviya qewlu qirarî soz bextê temam tezkirîn fenanî qûme ji qûma devê kanyanî çema ava buharê rabî şiştî qûma hûjê nema tezkirîn fenanî mimû meşhel finijê dişimaz helandin bikîla bi qirama bi derhema ev çend sale de helim derdê gundê xirasê baydesê xasiya tema îsal di pêro tezkirim hêsirî dilê desta cema lê 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 xemê ويلا بخور رمي باب قاوري دي قجري دل بكل دل بريني دوس خورتي دل بخمي وسيلا متليدا رحيم من كربلاء قالبي من القبر حشو اقول سوداء امنتي من الجميع اللي
خمی Canê can. Her jî. خمی دل به کل ایوار رول مچیا و روشتنم و روش درنگه حیرای وار رول مچیا و روشتنم و روش درنگه سیاه گله بشکی بشی گاویدن ناسلان دابو کوکاداری کرنگه خلق و عالم تمامی به حیر مال حال تمل دنیالی که از افضال خود شب رای بندواری بج نازراب شیبز که دشده میگولی یاناغی دحمدی ترزه ده حاکمی لگریدان کافیات آجه شنگه Vay saati hoş. Canê. شهر شماقی دیابکر لدوری لفان دیگری دار رنگ برنگه بازن خمادل آجندن دی کالی گوراتن گمنه بازن هلانی دیگر باجار به باجار دمنه خبردار باجار دیار بکران رنگی دیگر یام سسراب قویم شاه مدی سراب قویم شاه تمامی سربازه خمادل آکل خال جنگه من اگو دیگلی سراب قویم شاه وقت و دامه هونه لسر بازن خمادل آنک خال جنگه بازن خمادل آلگری بگری گریمدن باوین برقز کاچکا باوین کور آقود زمر جبل تاشه کس که سوار حمور رنگه منی بازن لانی بری خدا بیالی مالی شوینی ویدی شو آوید زندی کالی گور شوی پایزان و حالون جهدی کانونا دوازده ساعتون درج و سحرا سبر من سر خود زندی کالی گور بلنکر مدی چار تلیا بازه زنده کالی گور تنگله لی خمی ويلا بخور مي باب قاورد قجرد دل بكل دربنين دوسا خورتت دل بخمي قسلا مثل رحم الكربلاء قالب من القبر حشوا كل سوداء آمنت من الجميل Vay canê can. Vay saat te hoş ve mamosta. Mamosta mecbir kir brasti mamosta dengvej zar apê zar. Mehmedê Beyro telefon dana min sav bi taybetî selavê wan ji te re hebû. Te pîrost kirin. Ji ber اجي wî. سلام حرمتي خواه جوارات بني آبي زهارا من بريا عصري بزوانم گلم اخافتنا کی کر دیسا جی برا سلام حرمتي خواه جرات شين که محمد شين همي تماشاوانا رايك منها تماشات کن گداريت کن جبونا پیام وانجي و سلاو وانجي حمية سپاس کم و سلاو رزي خواه جوارا حمية را پیشکش کم Belê li Almanyayê zahar lorîn heye ew jî dengvêjek me ciwan pir delal qutfetîn û skandîza dengvêj Musa Batur dengvêj Siracedîn dengvêj hevalê Ergîn hunermend Hozan Bênav evan hevalê me teva yê em dibînin silavê wan heye ji me re mamosta em kilamek dinê jî dest pê bikin em ê axaftina xwe hîdî em ê dîza em ê berdewam bikin wextê me heye kenemke fermû مجارا yani bu zaman mesela jeni em bejin dengbêjê Em ê jin kilamek bêjin paşê em devam bikin mamosta vira millet hinekî bêsevir dibe em ê Belê. pey vî kilamê re em ê wî mijarê vekin Belê. İde yo 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 Ade yo 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 Muhammed selinle azab derdim Canê Muhammed selinle vesve düşmedi bünik haşevdi serhasaya tezeye Berxiba ve Rabbine sve düşmedi bünik haşevdi serhasaya tezeye نگاه ثابت کم ته به خود گلی داره دنیای درده میگران دتور تابوت کی چه محمد سلیم الله فتح رجدار ابی اجدار گریه نور داری گزه
لآوا بهار مراد مال خراب راد ببنیا مال راد کی شفلک مالت خراب از بابم سر آب برات نزیه لدار دنیای کل کدر که ایران براد لیدای کتدا دجانم تو درد و تو کل و تو کدر و تو مرز وای 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 محمد سلیم لا اذهب درد وای 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 جان جان محمد سلیم لا سبه دشمد بنی کاشوتی سر حسای کره برخی باب مرابن سبه دشمد بنی کاشوتی سر حسای کره مگو ثابت کنته به خود گلی داره دنیای درده مگران دتور تابو دکی چه محمد سلیم لای فتح اجدار ابی اجدار گرگه ناول اجداری تره گاوا آوا بهار مراد مال خراب راد ببینی مال آراد که شفلک مالت خرابه از بام سر آب برات نره لدار دنیای کل کدر که گرانه براد لدای کتدانه به جات درد و دعش و تو مرز و تو کسر وای آده وای 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 به محمد سلیم لا اصحاب درد وای 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 جان 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 وای وای ساعتی خوش ساعتی خوش ساعتا تجی برجان بله مامستا مگوته بو رولا جنی دبوی دنگویجی چی بود جواکی دا کاریونه کی وکی کورتایی هم بیجی بله جخوا نها دنگ بیجی بخوا دینداری ام بیجن هستی جنیه دوکی جنیه لوراندنا جنیه آخین و کدرا جنی و هستری چاوی جنیه کدا جنی دنگ بیجی دا پر کدا کی گران بهاه دناوا ام بیجن دیروکی دا کم دنهرن گلکی دنگ بیجن جنی نامدار gelekî hêja rabûne di cemaeta da di em bêjin civaka da bi dengbêjan ra bi saetan bi roja kelam gotine û gelekî dengbêj yani bi rastî be dengê jinê yani fetisîne nekarîne li qarşî dengê jinî ku kelam jî bêjin yani ev jî rastiyek e em bîne ser xwe bêjin lê ku tu li kelaman dinêrî gelekî kelam hemî lûrandina jinê jin diwirda bi hemî cihê rengiya xwe kevş dike lewra dibe li min rebenê li min porkurê cigerşewîtî mala bavê min şewîtî nizam çi gelekî van tişta ku dîne ziman em jî bi awakî pozîtîv dibînin ku diwirda keve emeka jinê di kilama da ew xwe heye yani li divê mîrasa hanê qedîm da para jinê pareke bê hempa ye karin Belê. Divî navberê da Hemed Baran Qiliç hatiye ser ew jî mamostayê me Mehmed Yardımcı ew jî mamostayê dîrokî ye her mamosta jî me navê wan dît û her di jî bi xêr hatine hevalekî me pirs kiriye lê em ê swalê bêjin swala wî bersiva wî piştî kilamekî bide hevalê Ergîn Bêrtî gotiye xebata mamosta li ser dengvêjiyê heye yan jî pirtûk nivîsandinê wî tiştek wî wisa heye em evî swalê piştî kilamekî bersiv bidin daha baş e kilamek em dest pê bikin eger ku ew be mamosta Hey baş e dibe divî yanî divî awayê da cî Kurd bî divî navberê da jî hem Kurd bî pê fikirî ser baş baş e kal repertuara xwe binêrim min hinek kilam amade kirine binêre mamosta heval nû daxwazê we cih hebe em dikarin bigirin hevalê me ya rêveberiyê daxwaza ji me re bişeynin ew bikin em dikarin ew jî bêjin belê lê lê delê lê lê ويلا دل بكل بريدار لي 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 Canê can
Ele gule marime felek amal akram zaçra المواكر سري خسام ذا حجان شبلي خل باقر حرشار صالي مارجري المراكر مثلي دي بابا ولد صار كر ماجري متمامي فتلين بري واكت سرحدي شوات اسفي من دي حوالا وقرا خاركر كودا جلم سرحدي دمج يابو شيركا كاول شار زي راكر فلك مالا تميرات بارما وطابو كمالا حاجي خرو بدل كادل فيالا وكيبل كيبهم تبلنا فيد لبرشاوي من ذاكر هلا سيركل النقشي ماجري بدا سيقولا سرحدي تورنا مالا عمر قرتردان رموي سركي قراشي واشا رمو بپارس بورسي قاتل لوكا قزنج كريا رب نظم شاوا اقولا سرحدي اتكود جن مرزي لخو ماركر فلكي وای دليلي اقولي ويلا بيوردا ما خريبه بسري عقل وكمال ومعرفته قولي قولا مالا عمر قزافته كمكين برازات ما صديق خيلت كيل مالا دريح قولي بدل كادلي فيا لاوكي بلقي سر بسكين يا مالا عمر شير بير حوامي حسنا بير يقولي ان شاوج خراب وهسير دسي حرشا روجي ماجري قنجاد خسي بخرابا بريلي ويني ليلي قولي جان جان ساعتی خوش هر بیجی مدي قولي بعد كريدي قوزي قولم قلاش درسي سنگ برم ماریم فنانی باغ بوستانی سرحد در بوهاری آولید بزیه فلك مالا تخرام بار وقتا بو كمال حاجي خرو بدل كادلي فيالا وكيبل كيبوم دخملي دخواز باشا دفنان يقول سوس نفسي سي ترزي هلا سيقل النقشي ماجري بدا سيقل عصر حدي تورنا مالا عما قرتي دار رموي سورك قراشي واشا رمو بپارس بوسه قاتل لوگا قزنج كري ربنا دن شاوا قل عصر حدي لخو مار كري دقوات جنمي ارزي جان مدي قولي بعد كري دقوات الو 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 فياتو ويلاتا اوجاغي كورو مال خرابو تنبي وسيطة ملت ببريت الكبه ولاتي سرحدي الري ودربا دربا سبي تب بني حزاري قولي بقايدك حزاري قولي بنافك حزاري قولي بشاغكي تب سمرات قولي نحابيني نببيني نشرفيني ناوهواله قراروتني جو آخينو كدر عدلي اخرى واخين بكا بيجا واخ 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 قولي ساعتی خوش هر بیجی مامستا بله ساعت آواج خوش بله هوال ارگین aslında devi mamusta neçema İstanbul'da da xabatı vi dengveci yanji proje vi çi heye evi sualı kiriye بله از همه کی آنها رابوریا خواه بینم زمان دم کم گوه دمه که دریجه براستی نوا چانده دا خطم قادا چانده دا به تایبتی جی سر هنرا دنگ بیجی گلکی خباتی مهنن yani beriya tiştî viya bêjim tişta ku di dilê min da ye di serê min di mejiyê min da her tim bixwe yani min îstişare kiriye ku ez xebatekî ça bikim ji bona dengbêjî ku ji bona pêş bikeve bona piya bimîne ji pêşa rojê re em dengbêjiyekê ça diyariyê civakê bikin evi sualê min amade kiriye zaten mamosta belê بله yani xebatê min ana xebatê komekî me dengbêje hen bir sîwana neçemê da xebatê xwe dikin lê mixabin ev nexweşiya hanê rûda em niha di mal danin îdî em kar xebatê xwe ana di mal da ev xwe jî him dinivîsim him arşîva xwe tev didim hinekî kilam stran hene wan tomar dikim
بريك وبيك دكم يعني يواري خبطة كمني وها أو كيا يعني الرئيس ده هي ساعت خوش به بله اما مسلم کلام اجزا گودار کنه امی سوالا هیدی بیجین کلاما بیجین ملت زانی اخافتن زیره هیمه بیالی اگد به دنگ به براستی اوی جواکا ماجی تشتکی وصانه لی بله بله زیده کلام لی اما ما مستا ترکیه تیرو تجیه لما ادویم کلام اگزی بیجه ما مستا کرم که ساعت نها فرمو راتب وشانه که وها زندی لپیشبری افقا انسان مد شوپینن مد تعقیب کن سپاسدارم جوارا yani خیر hakikaten merv rahat jinin avkas yani bir beşim. نه نه ام Evet. قال صابي اوجي قدرك اشتا اوجي حرمتك اجبر راح تكون ما حرمته عجبا Evet, ام evet. ام دبن برسوا قالي خوا گهداري خوا چاندا خوا نرا خوا لورا چاندكي قديمه بيروزه جبروي ام سلافت كن جارا كي دني كسك نو هاتيل سر القلمه ام سلاف رزي خوا دشين جي حمو هوالا را لبلی هوالو کرم خوارا برنامه ما ایشه پار وکین برنامه کی پر دولمنده ماموستای کی پر ترجیبلیه امتکارم بین سالا دا عمری خود نواوی چند هنر دنگویجی دا دایه جوان ما اگر که گهدار دکن برا به تایبتی برا او پار وکن گلک ماموستا تشتی خوش دین زمان کرم که ماموستا Beli. Ele dilbere mi godere mala bave gavra elam bave khine جا hayla mi go pisa khani mala bave rda dele no daru bine be fisan el bajna keva gozel alma pazini romi elo gülgeline قهوة شاوي من شاوي رشد اللي بزناد راد كيف خالق ربي دجاح شو عقل دشا سوتا تجدي من يار يا قوري يار يا قوري يار يا قوري يار يا هير قوري اخ يار يا قوري يار يا قوري يار يا هير قوري اخ يار قوري تنقري خالك وهري ملي جانه جان ele dilbere mi goderi mala bave gevra elam be havşeya جا hayra mi go pişta khani mala bave renda deli na daru kırşeya medi serkele kamala bave keva gozel jikavedin da de fırrincat keva ki ela perme nakşeya قواد اللي رازيني عاشق معشوق دل ذهب ذاهبا ولا يل الشرق يل الغرب درواك بشيار يا قوري يا قوري يا قوري يا هير قوري اخ يا قوري يا قوري يا هير قوري اخ يا قوري تنقري خالك وهري ملي جانه جان جانه جان جانه جان ساعت تخوش به دنگت حسابه ماشي ما مستاجی بو یکی تیا دنگویج ام چا بکن دنگویج کو ورم با هفد خودی درین داوا گل دا اف دیزا چاندا می بری کد گوتن دنگ او دنگویج می چونه تدی سر جیانا خو خود رحمت خو لیکه اونا کرمانج با کوری جیانا می گهدارت که سلاو رج و دری حیا کردستانی لزاخوی ام سلاو تکنج کرمانج با کور رام دویم بخیراتی جبو یکی تیا دنگویجا ماموستا همو دنگویجا کرد حچارالیا ورم با هفدو یکی تیا که ام چه بکن سروی تو چید بیجی ماموستا جبو وی تو چید بیجی بو Ya یکی تیا birazdan tapırsaki bu sakır rastişi jivira hezeke navnetevi lazım kuş denk beja tebine baya. ام مجبور ماموستا بله Rast naha mesela çande çand tişteki bu sane civaka civak yani çand nasnama civaka ne nasnama netevanın
İja di civaka Kurda jî rola dengbêja di çandê da, di wêjeyê da pir girînge giranbiha ye. Rastî jî dengbêjî em wek zargotina Kurdî yani em bêjin edebiyata devkî em lê dinêrin. Bi vê hişmendiyê em lê dinêrin. İja dengbêj jî divê qedir qîmeta vî çandê pir bizanibe. Nekevne nav hesabê em bêjin take kesî îro roj em dinêrin ev çanda popüler bi rastî jî gelek tişta dibin siya xwe de hêştiye. Bandora mezin jî herê mezin li dengbêjiyê dike bi rastî. Dibên dengbêj xwe bi rola xwe vabin. Hinekî wî warî da bi hişmendî tev bigerin. Nekevne navê hesabê em bêjin yekane teka kesî. Ji vê re xebateke bi rastî pir zanistî lazim e, akademiyekê lazim e. Yani ji bona dengbêjiya Kurdî, kilama Kurdî ez bêm akademîkî lazim e, divê akademîkî ava bibe û kesê ku dibê em dengbêjin em kar xebatekî ji vê çandê re bikin ji bona pêşerojê, ji bona nifşê duyî xwe re dibê bêne li gel hev îstişare bikin, konferans werin li darxistin, panel werin li darxistin. Ev xwe jî gelekî pêşdarê van em bêjin çalakiyan ewa bûme. Lê mixabin heta îro me tifaqekî wisa li dar nexistiye. Ev jî kêmasiyek ev. Kêmasiya hanê serî de xwe da jî dibînim. Lê ev dengbêjê ku dengbêjin îro di nava gel civakê de em bêjin hatine naskirin. Vana dibê pêşengiya vî karê bikin. Em hemî ji hev re bibine alîkar, ji hev re bibine destek. Bira kilama Kurdî, çanda Kurdî di nava çandên klasîkî cîhanê de jî bibe xwayî nasnamekî. Daxwaza min ev e. Hêvîdarim di pêşerojê de van xebatê hane me bikin. Ez wek kes çi ji were destê min di vî warê de zê tê bikoşim, kar xebata xwe emega xwe zê tevlî bikim. Lê bi awakî giştî yani bi hejmareke kêm ev xebatê hane çênabin divê yani konsensusekî li ser vî were li darxistin. Belki. Em evî çandê divê pêş ve bixin. Belê gelek spas mamosta. Bi rastî mamosta ev di sal e belkî gelekî cî ji bo xebatayê dengbêjî hatine vekirinê, çand, komel hatin girtinê. Lê belê em jî eva di sal e li ser medya civakî em xebatê ava dikin me karin bêjin bi seda bi deha em gêştin gelekî dengbêjê me heçar aliyê welat. Em bêjin li Bedîna, li Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava li ser rûpela xwe dengbêj tîvî me nas kir. Ez û tevê rêveberiya dengbêj tîvî em çar heb hevalê me min ba 5 heb. Arşîvek me gelekî dewlemend jî çêbû bi dengbêjê wekî we hêja qîmet û birûmet. Lê belê eger wekî te jî anî ziman biborînin. Te jî anî ziman demê pîşiya me da pêvaciyekî nerm, xweşik boyê çand û hunera Kurdî dengbêjiyê ku her tişt em bêjin wext pêvajo xweş bû. Lê ez bawerim her hevalek me ku xebatekî li ser çand û hunera dengbêjiyê kiribe wê gelekî fayde bigêje em ê yekîtiyê bînin ba hevdû li kê derê dibe bira bibe dengê dengbêjiyê çand û hunera Kurdî divê gele bibe yek wekî tego akademiyekî wekî tego û zanîgehekî em bibînin wekî zanîgehekî bibînin. Em çima dijî dengbêjekî re em dibên mamosta heqîqeten mamostayê ziman e, mamostayê kilamê ye, mamostayê çandê ye. Gelek tişt hene meriv bîne ziman lê belê em ê bi kilamekî dest pê bikin dîza jî em ê axaftinê xwe berdewam bikin mamosta. Kerem ke dîza jî hevalê me dîza tev jî ser seran ser çavar hatine mêvanê me belkî em yek bi yek nayne ziman jî. Karekî baş dikin we pîroz dikin serkeftin dixwazim ji we re. Ji xwe îro êdî yani kar her çiqas sazî dezgeh hebin jî lê medya civakî em bêjin tora civakî roleke pir mezin dileyîze em bêjin li ser çandê û ragihandinê. Divê meriv girîngî bide van weşana jî. Evana jî em bêjin derfeteke vê derfeta hanê jî divê meriv kar bîne. Ji ber wê xebatê we de ji we re serkeftin dixwazim.
Gelek sahibi mamusta gelek sahibi. Behava inşallah mi gelek tiştê baş bikin. Fermo. Belli inşallah. Beylele veyle Dilbere seveyen meştara gon yari bimi yari ya besebzekne ledere khini pişta khonna devi diwari bere khonna devi harami miskini meri kharabi çepali bi mırdali Wara bere xovda mekorde nazik nazen yazê bi dezê kovara şîrê bigin çend salekê em ê dewranekê derbaskin rû dinyayê bigerin yalî bi yalî dilberem yariya êr ax yariya êr yariya êr êr ya kubarê xey eriya 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 êr Ah yar 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 Ah yar 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 var Ah yar 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 dilberim vay vay Beylele veyle Dilbere esviyev şedemeçi devrane Elçi sali zamanı kharabe van tedane belki Rabbi alemi kharabi kemala van fesad şeytanı tamamil hevciviyane ve hakimini tedakirne gotunu kısadan salayı sal kuru bıktan ve baktiyayı çavaketine lüdü medar rakine fermana sere mahardiyane dilberem yariya ah yariya 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 ya kubarim ya kay eriyar yar 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 ah yar 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 ah yar 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 var yar 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 ya kubarim Canı can. Mamosta tecrübe civana te kilamekî daxistiye ew ez bawerim ew kilam te bixwe çêkiriye. Hata bîra te. Ha doza can ev albuma da ki straneke ritmike belê Belê ewî tutkarî ew jî bînî ziman ewî kilamê. Vallahi niha tembura milce min nîne Belê. lê ku ne kemekê masî etkarim yani ben de dibenzê bêjim. Nana tiştena mamosta. Derî ez ber yani çi hata bîra min zanî ez ji bo civana jî sualê min çêbûn hata bîra min migo ez ewî kilamê pîşî bixazim paşê besa ciwan. Fermû. Strana ritmik jêra amûr ya mijin enstrûman hewceke tembura mijin hal cem min nîne destê min jî zêde ser hê ew nebiye. Dîza jî te ew nake yani zehmetî ben tutkarî derbas bêjî kilamek dinê dewsa da bêjî. Fermû. Ben jê bêjim yani bira hem jî cihêrengî bile bernameyê. Belê belê. Ciwan bûm hendemê gihan Ciwan bûm hendemê gihan Bûn hêvî bi emana Kurdan Bû hêvî bi emana Kurdan Desan hev bi kar û xebat Desan hev bi kar û xebat
دنگ و دان هر در جیهان دنگ و دان هر در جیهان و به روژام به روژ به خون و خیال پک به و به روژام به به خون و خیال پک به تورابن مل بدن دوزی تورابن مل بدن دوزی دزمدن هدن جیهان دلالو از قربان جوان هر ویجی مامۆستا دوی ناوبەرێ دا Asım Gon. بله اویم Asım Gon ji bo te selav şandiye. سرچاوا سلامی سرچاوا سرسرا بله مامۆستا ji bo nifşê nû an jî ji bo şagirtiya em dikarin çi bikin yani ji bo nifşê nû em dengbêjiyê em çawa bidin qebûlkinê tedî mizîka rîtîmê yan jî ya hunermendiyê yan jî herkes çawa bêjim ciwan gelekî em bêjin ji rîtîmê hez dikin vê kilam ew qetil dikin herî ya ser karîyanekî vekî ji bo nifşê nû em çawa bikin em dengbêjiyê zêde pêş bixin yan jî em şagirtiyê dengbêja çê bikin belê نها هنر تشتكي وسا هسانينه يعني هنر پر تشتكي گرانبها جبونا کو مرو هنری پاک کار بینه دوی کار خبات چرا لازمه پیوستی به پرورده هیه خباتی هیه به تئوری هیه هلا نخوازم دمایی رو دا اوقا امکان در فرد جی هنه yani براستی جوانی ما از yani توا پیروز کم yani هولدانی و هنه هرکی تخازه تشتکی بکه لی جبوی قادا دنگبیجی تشتا کو از بیجم تشتی کو از گداریت کم yani دبیهیزم براستی از گلک جی خمگین جی دبم او جوانی ام بیجن دنگ خوش ام بیجن پیکاتی yani کلام دبیجن گلکی ام بیجن آهنگا کلامی خراب دکن گوتن دبیجن yani گوتنا برواجی دین زمان yani mana gotine ki peyveki mana xo pir giranbaha divê meriv evî gotinê pir baş fêm bike mana wî gotinê çi ye di kilamê de hatiye gotin hatiye ristin divê ya meriv pir baldarî bişopîne hêla awaz meqam da goyê xwe bidinê gelekî ez gudarî dikim yani bixwe ew tembûr jî lê didin yani amûr em bêjin esturman lê didin bi meqamekî lêde de gotina wî meqamekî dine yani viya merfa rastî xemgîn dike ev çanda hanê çandeke wisa erzanîne divê kesê ku dixwaze yani kedemekekî bide yan were cîkî were radekî dibê bixebite perwerde bibîne yan bi dengbêje rekirtkarê bikeve diyalogê yani mesela dixwe jî derê min dilê min ji her kesî ra vekiriye yani ku ji gotinekî peyvekî em bêjin fêm neke dikare pirske mana wî gotinê vî peyvî çi ye yan kilam ji ku hatiye ya kî ye gelekî jî danasîn dikin bêjin didine nasîn berovacî yani qitû eleqa wî em bêjin wî dengbêjî wî kilamê pev tune em dixine malê wî yani pir tiştên ecêb çê dibim yani pêşniyara min ciwana re ew e dibe ciwan dengbêja ku derfet imkanê wanê xebatê perwerdeyê tune bin jî dengbêja baş gudarî bikin yani goyê xwe rind vekin bidine dengbêj çi dibêje ew dengbêjê ku bûne dengbêj ku bûne marqe divê çandê da em bêjin hunera wan pêş ketiye ew qa bi qîmeta xwe giranbahiya xwe em bêjin di nava gel di civakê de hêjna xwe dane hezkirin ewan însanana tiştekî gotinekî em bêjin cewherekî afirandine lewqa hatine girtin û anha bi milyona însan wan gudarî dikin wan temaşe dikin divê viya wek mînakekî ji xwe re hilgirin yani bira kilama Kurdî zeya nebe yek jî mamû belê yek jî li vê derê dixwazim li vê derê tiştekî bi peyva te ve girê bidim herê mihim jî mamosta mirovekî ku dengbêjî bike yan jî
stran bêje hunermendî bike dibe ewl di mala xwe da mala xwe bixwe zanîgehekî Kurdî bi Kurdî kilam bêje bi Kurdî biaxife bi Kurdî çawa yanî bi çandê bi Kurdî ew bike jiyan bike yanî ku ev bi Kurdî jiyan neke nebêje çawa be wî çaxê qetil dike belê Niha ya bêjim dem goya yani dengbêjiyê di nava civakê de hafizaka çandî hêştiye. Çi ye ew jî li ser bingeha ziman yani. Wêjeya Kurdî kelam hatiye çêkirin. İnsanekî watê ku ji wêjeyê nizanibe, ji çandê nizanibe, zimanê wî jî ku lawaz be, zayıf be, bi rastî jî pir zehmet çêdibe. Beriya her tiştî dibe zimanê xwe jî yani giranî bide ser ziman jî bi ziman axaftina ziman gotina kilamê em bêjin hevdû temam dike. Lê ku tu zimanê xwe nizanibî kilamê bê jî ew xwe wate wê gotinê jî li gor min namîne yani. Ya vî qaydê dikarim bêjim. belê mamosta tu bala te dikişîne mesela em bêjin di sala em evî bernameyê Dengvêj TV ku em ser rûpelê çê dikin em pênc hev hevalê halê em moderator di ser rûpela me da zêdeyî piranî mesela nivîsê xwe da zêdeyî bi Kurdî tê nivîsî şaş dinivîse jî bira binivîse tişt nabe ama dibe çi dibe wekî perwerdekî em bi rastî ev rûpela me Dengvêj TV em bêjin gotin kilam yan jî niqaş tenê nîne nivîsê ku têne nivîsandinê ew jî dibe wekî perwerdekî gelekî hevalê me ku nivîsê wana baş in ew ê ku nivîsê wana nebaş in li wê dinêrin ewî nivîsê jî hîn dibin yani eva gele em xwedî derê li vî çandê li vî nivîsê di malê da wekî mamostanî ziman gelek tişt hene merib bîne ziman lê belê wext têrê nake û ji bo me herî mihim em bi Kurdî biaxivin bi Kurdî di malê da jiyan bikin belê Biraca min goya na îro teknolojiya xwe pêra ketiye niha li ser bêjin weşana dijîtalê û ser înternetê ew hene perwerda zimanê Kurdî heye ya jî belê belê ya Enstitûya Kurdî Stenbolê niha xebatek wiha da dest pê kirin vira ser vê ekranî jî bêjim û ya dikarin bişopînin yani qenebe hinek yani ji hêla nivîsandinê da ji tiştê ku dinivîsin bira hinekî ha serrast be tiştekî meriv jê fêm ke yani gele nivîs hene dertînin dixwînin tişte jê fêm nake yani çi nivîsiye çi gotiye çi aniye ziman meriv jê fêm nake bi rastî yani derfetê wiha jî hene dikarin van bigehîne van derfetan ji bona hînê axaftinê û nivîsandinê bibin belê mamosta hevalekî kilamekî şakirûş te xastiye gotiye kilama axaw Tirkiye te de heye tiştekî bêjim ez hinekî we bilme kenandin kewêje kerem ki niha elvira cê ku rûtinê bi rastî hinekî cîna wisa derî derî danin belê îja hinekî kilamê wisa em bêjin serdehewa yani jorhewa henin vê meriv biqêre yani têra xwe jî neqêre ew tema wê kilamê namîne îja ez serpêhatiyekî ha biçûk ez bînme ziman apê zahir ez barim belkî niha me temaşe jî dike çend sala ewil hat bû mêvanê min mala Mûçaxê li Esenlerê bû îja ji televizyonê li me geriyan gotin êvar em ê weşana zindî hem we pêşdarê weşanê bikin me got baş e êvarê ela telefon hat me telefon girê da apê zahir maşallah dengî wî şexil hemdê xwe bû dest pê kir kilam got kilama xwe hê xilas kiribû nekiribû midî wisa dengê dîla derî hat keçika me rewşan rabû derî vekir cînar hemî hatine li ber derî civiyan ejera dibêjin ew çi deng e sizin evinizde çok garip bir ses geliyor bu ne sesidir falan rewşanê ji wan re dibê siz bilmiyorsunuz bu Kürt operasıdır Kürt operası operadır opera Kürdiye Zan hacı ku ejî biqîrim ey warne be derî jamle bêjin opera nizan bêjin orkestra nizanın em bêjin konsera nizanim belê ey saetî xweş mamosta çiş dilê te tê em ê di kilama pey hev bêjin me axaftina me vî carê hinekî dirêj bû kerem ke guhdar jî em qurbana sebra dilê wan e guhdarê me hêja kerema xwe ra jî par vekin em ê gelekî pê xweş bins
سلمان گلی ل زخو مگوهدارت که سر چاوا سرسرا متین ایمره سرسرا سر چاوا فرمو بله وای بله وای 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 خدا ربنا سبه مال خاص هلان دانه کوچه باوی کرن سیاره هر چوز دوزانه داگر یا حاج دوزانه لگوا دوران باوی کرن سیاره هر چو برو قامانی رو دوران باوی کرن سیاره هر چو گریابو حسن بگه به سیدن آباد گیرید گفت ولات میری میر به چه به خبت لما بیا پیسی دنگا میرا آنجا چاوی مقراتی تونگی و آن برین لا آگره کلی بکه و مالا کمالی ببخت لدور ملیا جوري حرس الله قاضي بقي فيزا خان ماني مالا محي خطو دجا خزن خاني آجر برداني برانو آخ برانو 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 وري برانو 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 آخ برانو برانو خليانو خي ده بخير برانو ورخليا وبسمع امنو اخ بخير وبوفاء انو المخديانو جانی جان جانی بلي وهاي بلي وهاي 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 قدر ربنا سبيا سورة ديشة کوچه باوی کرم سیاره هر چوز دوزانه داگیر یهاد خدای پیش لگوا دوران باوی کرم سیاره هر چو برو لقامانی رو دوران باوی کرم سیاره هر چو ولگریابو حسن بگه به سیدن آباد گیرید گفت ولات میری میر به چه به خبت ایرو پر علم یا پیسیتن یا میر آنجا چوی اما قراوتی توینگه و آد برین لآگره کلی بکه و مالا کمالی ببخت شوالد درمان یزجوری خیزا خان مالی مالا محی خطو هر سیلای قاضی بگه خزن خانی آگیر بردان پشتواندان دیاری کش برانو آخ برانو 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 وری برانو 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 آخ برانو برانو ودخلیانو خی ده بخير وبرانو ورخليا وبسمع امنو اخ بخير وبوفاء نور خليانو جانی جان وای ساعتی خود درویش جا وريبي هوار 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 بهوار هوار 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 أخذي لاجدينو سبه حقيقة مساكن الديار بكر بل در دپا خانه یا الا النوا میرا ان ولا تعلیم دیگر قصد که یا الا نوتا شرای ایمان به هوا 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 را اخذی جانی جان ولا تعلیم دیگر قصد که یا الا نوتا شرای یان هوا یار یا گاهی ساده پر هاد سر امر حقیقه ممتنه بلکه رب عالم تجاران نسریت عفده خو اغرب نسریت جانکا و اتجا امیر یما ایوان به یما گیدیم جانی جان لو حقیقه قربان مشتران گوت ور مالا باوی مکچ که یا الا اب میوانی من راوشی و حقیقه خوشی رو عشق یا هورا دانی هوا ایوار به هوا را اخذی من راوشی و حقیقه خوشی رو شکه یا الا هورادانی هوایار
خواهد سر سبه رامده و باوی مشهوره که گرندانم گوتم رابن دسته کشکه خواه بگیرن دجاز رزاد را بگیرن بده بی عزیزی اوی میوانی هوای وار به هوار 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 اخده Canı can. Canı. لا حقيقة قربان مشترى نقوت وشماذا مرة لا شمي جرمي لا يتيم مشترى نقو بيل قلسو أسنانك قل جنن يما إيمان بيما يما 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 قديم da müşterane go pel gül sosuna meke la gül gönene yemayan la hakike kurban zamane ke kharabe ve tedana de bakte tedame dere mol bavi mi keşke ramlar rammeçe de janav namuse mino etara eşer min hava var be hava 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 akhde Canı can. Canı can. Saat te xoş be mamosta hevala ki gotiye kelama heri delali bra beje le hevalno ez tkazım evi je reveberiya me alîkarê dengveş tî bira bêjim hevalek we dixazin bira peyam hevala rejî hevalê Şakir evî peyamê zû bira derbas nebe kîjan kilam dixazin zû derbas be peyam ez jî nabînim berçavê me re derbas be kemasiyek me jî bira guhdarê me borînin em xwebin peyama ra nagînin Ama ji berî delali tebu evqa delali hene ki nizam kêjan delali ez jî herê delalî delalî safin zaten kelam serê wan bi wan safî wekî te got tev jî delalî kîjan delalî ama kîjan hatiye vîra te tiyê bêjî bira hevalê me ra ev jî be pêşkêşî bikine dîsa jî mamosta Mustafa Aksoy, Cüneyt Laloğlu, Fatih Oğur her sek jî Cüneyt Laloğlu hem dengvêjê hem seyda ye berpirsiyarê dengvêjê Komela İzmirê bû bi rastî Fatih Oğur Mustafa Aksoy jî herdî dengvêjê me ciwanin em xêratina wan jî dixwazin kesê min navê wan neanî be ziman jî dîsa ser navê mamosta ser navê dengvêj tîvî em divê hûn tev jî bi xêr hatine hevalno ser serê me ser çavê me hatine lê kelama xwe par vekine mê gelekî dengvêjê me ciwan ji wan re serkeftin dixwazim me derbarê dengvêjê ciwan da hene tişt anîn ziman hêvîdar belkî gudarî kiribin belê em dîsa jî kelama Resul gotiye evdê xastiye hevalê Metin İmre kelama evdê xastiye kelama mamosta Nemir evdê gotiye belê 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 mamosta kîjan Tirkiye te de heye karî evî bînî wekî tegoyê bilind be zaten tego wê bêje opera hatiye malê gora bira kêmasî jî hev bira hevalê biborînin em ê bêdin yan opera yan jî orkestra kelama ez jî kelama Emro dixwazim divê Ulban Baran kelama Emro xastiye gelek kelam xastine hevala dengvêjek me hevala xebatkarê rê hevalê te hevala Xalîde jî an hal me temaşetke mamosta Slavêj hevala Xalîde dengvêjek jin dengvêjeke pir dengxweşik gelekî kelam stranî wî yên xweşî hene em bên bira Xalîde jî bê gudarî kirin İbrahîm ra silava dişînim ji vir heta Almanyayê belê înşallah rojekî hevala Xalîde jî wê be nêvanê me dengvêj tîvê ya nêvanê min ya nêvanê hevalê Fersan fark nake kîjan hevalê me be em hêviya wî jî înşallah ew jî hevalê weysî jî belê mamosta hevalekî me îro çend roje daxwaziyekî ji wî ji min he yanî got ku ew wî daxwaziya min tu nebêjî êdî gerek e em dest ji hev berdin ji xwe destê me nagihî hev em ji hev dûr ketine îja herçî ku mayî yêser destê me ji hev bibe hevalê Celal kelama got kelama Sidîqê Gulnazê tu bêjî hate bîra min em evî daxwaziya wî divê naberê de em bêjin jarê derxin dibe tabii ki mamosta
حتی کارم اوی که ماسیا من ناوی که درباست بنت اگر پلی دا پیام شده دا دخوین ما مستا از نباشه yani دا peyama rasi naşo benim lara ko bala mısır peyama be tamam konsantram xilaf از س... dibe bira hevale me tamam qusuri از nane سر ناوی تاوک دکم بلی beli yani az zede کارم peyama naşo benim yani هر ez ben بیجی bira ev yani konsantram xiravna be jiberi حواله رشاد اوی دنگویجه کی جوان ادبی برا کلاما ایبو بگی پارسی نی خواستیه beli دنگویج emi beli کلمه جیر کی شب باش کرم که beli sıra rez ve hamyara بله ما مسا کرم که مهاجری هاور بني سبي شرك المتشيبو قال كي قرال ما قوم يلي كريم لازقري لخلوك وزن من ذلئم زمانه جان برسوار پیای مالا میرزا بگیج مالی رامورت اصیل لحفظانه تمنگه خلانی منو خاشیا و فرار اسر اچیانه بشال شابکی مادانی بابای حضروی کمه تفدیگه تلگه سلیمانی لدست خدا را ساخت ده خنشرانه هلامی ازابکه خوب بردانه دشت خرزانه دای جان شمس الدين بعد كري قود عزدنا بابي من وتميري مير شيب خبته كسك خداني خيرات نجابك بدن لوالا قامي شواني جنوح بقي مدني رب جمال خراب دربك تسفردون بري بدن وصديق دلالي برخي مالي بابي صالحي متاعب التني بدار پاییز را کنه مکنه که گرانه عرض و عیانه متمامی به خود مال دست پیانه دای جان دله دای لیلی ربنا سوی شر کل مچیبو قال كي قرال ما قوم يلي كريم من لازقري لخلوك وزنا من امشي بربر يا خلاتي بلكي اقري كل بكم مالا يوسف مامو هناني مضر لزي مفرزا كلي وكوبي مش ملازقري خنوسي بتوي باشي بوزا كوسوري جندرمي خلاتي سواريا الجواد ذكر قلي بقلي نوال بالنوال دبي بدبي شاو مسيل زوزان سيتي لعتقي سيبون دو صديق دلالي برخي مالي بو صالحي مدقارين مفرزي وتقيباتي جان شمس الدين بعد كري قاد عزدنا ويل بابي من وتميري مير شيب خبته كسك خداني خيرات نجابك بدن ولا قام يشواني جنوح بقي مدني ربي جمال وخرا دربك دس فردان بري بدن صديق دلالي برخي مالي بابي صالحي متاعب التني بدار پاییز را کنه مکنه که گرام و دل بجده جل برچتا کله منش خورا ابر میراته هر بیجی ما مستا جان ما مستا ساعت خوش ما مستا گلک داخازن انتخاب کنم چاکی من آخافتن خواکیم بکنم سر داخازانه کی اف ببین کور ببین حوال جلال خنزور گوتیه کلام سینما دیلاور اوکیای اویج ملازگری گوتیه کلام ماموستا کازو ای فلک حوال اگجی گوتیه کلام مهاجری برا کرم اخورا ایجا همه بیلی هیویا تمام است کاجا تو چا از بیا بجم برا تماشاوان بگو هر دنگ بج همی کلام نزانه یعنی ویا راستیه که yani em bêjin ew kilamê hemî hatine xwesirê me bîstin lê bêjim evan hemî kilama dizanim nabe ew yani tiştekî zehmet e lê
کلامی که هم دزانن هاتنه خواستن دیوان کلاما پیشکش بکن. فرمو. سپاس که زهر لوران جا آلمانیای سرسره ما اوجی دنگویجه انشالله تی دمکی نزدیک دا اوجی به نیوانی می دنگویشتی دی دنگویجه کی باشه فرمو. سینم حیران سبجبونا یا تضحبینم او باجار مكسي محلوى اخوي جوان تدانا سینم جرابه بن تاری دوزانا دشت سرفیزی چیانه تدا هیشی من گل فیدانه سری حمیانه لهوانه کوکیوانه دعردانه مكتبي خداني لي مزقر حرشار ربي لجوري شبنوسا لجيري سري محميانة كتنا سري جانو جاميرة تمام يازي مخدري جاد خدانا سينم حيران سبي جبونا تضحى بنم او باجارة مكسي محلا مهجاري اخوي ليد ببهاي مدي پلی گلی بنفشی جگاوی دادا کتی سپلی دار گردن یا سوی سینما مزن را و جزیبی زلال زیر کلدان سصدری دلال دهات بخار نمشترانه گو فقی گنه فانم ماسی بنی براو لسب مرچخه دباجارا مکسیدم آخ بک اجبو اخل مکاوی سای سینم حیران سبجبونا یا ما تضحبینم او باجارا مكسي محلا حيوي جيمو يو 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 والناو مدي پلی گلی بنفشی جگاوه دادا کدی سپلی بناوه گردن یاسوی سینما مزرا و جزیوی زلال زیر کلدان سرسدلی درار داگر خوناوه دمشترانه گو فقی گنه فنانی ماسی بنی براو لسب مرشقه دباجارا مکسیدم آخ بک اجبو اخل مکاوه جان جان هی ساعتی خوش سینم حیراس بیجبونا تضحبینم او باجارا مكسي محلا مهجاره اخوي لابيست ششاو من قاوي دنا پلی دار بلاوي گلگل بنج قاوي دنا پلی دار کدی سپلی بنفشه از دری حجره فقان ملارا درباس مدنی دجدات کل فرش ممالا خو خراق در خو حفت لیتا مور کریم نظامی سینما دلار پر بد حال پردار خوشه از رام بر خودم بازار مکسی تمی بدم مشکان د محراب جمالا خو خراق در خو حفت لیتا مور بکن دو ساعت ناسینه نادلا تسیم قرار را شتاری دبه تنبیا مل و بهونه خراب نکن جاته اخوي واقرب الرشم اخي سینم جراب سر خو بلگه چه دورانه چه دمه بجنج کلا ترگی ده سنگسی بیج خماجی عجمه لورات شیخ من از مرید اتمه تو سیدای من سلطای اتمه مهار رمضان افدرا سر اتمه ایساد پیراد باجارا مکسیدا جبونا سینما دل از دین هارم به شیوا ارشر پزمه وی ساعتی خوش هوالا می مزگین برتی اوجی لبره اوجی خبرکاری دنگویشتی گلک پروگرامی خوش که براستی گلک برنامه ویجی لسر اوکا جنه جانا جنه کوچنه هنرمندی چونه سر دلوانیا خواه هنرمند سرویزه ده که ماموستا کلاما مهاجریت خازن کلاما کنیت خازن
Nizanim. Em çawa bikin. Mamosta zaten te got ku Türkiye mi de hebe, Türkiye mi de hebe ez ê bêjin. Ya niha kelam hemî jî xweş in, hemî jî xweş in. Kilama Yani hebdî. Belê. kelamê ku xwestine yani rastî jî anha kelama muhacirê ez nikanû sehevda bînim. Lewra tedbîra min da tune. Kinê heye Lê mamosta? Belê. şûna wî da kelamên hene mînawa xweş em dikarin ji wan re Heh. pêşkêş bikin. Ege Bira bixwazin. bira 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 li min biborin. belê. Lewra yani li ser hevdû jî ku meriv hine dibêje eva yani bêjim heme mehnî dime me zêde wisa serrast kelam negotine watê ku meriv deme dirêj nebêje ji bi rastî hinekî qirka merfa jî Belê. hişk dibe hinekî dîwarî da tengavî çê diben bira li min Belê biborin rast. eger temena we kêmasiye bira qisûra Na. min nêze nekin lê çi derfet îmkan hebe mîl gor wê derfetê ji wan re bînin ziman. Belê. 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 Saetî xweş mamosta. Saetê Belê hevalû hate fêmkirinê newsa eger kêmasî jî hebe biborînin mamosta eger kilama yekeyek ku kilamê daxwazê we nan me cî jî ew kilam dewsa wî da wisa qebûl bikin. Mala wî ava Emanetî kerem çê. kilamê hay dîrokî bêjin, kilamê dîrokî bêjin yani gelekî bûyer henin em bêjin di hefiza me da mane ew bûyer em bêjin Belê. her çend di pirtûkan da mekalan da hatine weşandin jî lê bawekî kilamkî jî em bêjin ya Belê. jî di bîrdanga merfa da cî digire baş ez ê kilama Şêx Saîd Efendî bêjim. Belê. Ya gelî Zîlan jî dikarî bî ya Şêx Saîd dikarî belê. Belê. Birayê Zilkîv heke navber bidin kilama sebrî pir rewestin mamosta Mihemed tiştekî gotiye. Erê spas kim keke Mihemed ra dibê ya navberekî yan jî dibê sebrî newestînin ew jî mafdar Wisa e erê. lê em ê Belê. kilama xwe bêjin ji bona bêjin daxwaziya hevalan şûna ew Kerem kilama kemam. xwestin kilama Şêx Saîd bînim ziman Belê. bêjin. Kerem ke mamosta. Dehê wê Canê can. Canê can. مدی قدرت بسیدن قبادی کنی قد لیل محبت لیدای ربنی سبی من ال دیاری کلی و کابی مشمل از گری خنوز تکمانه دکتم لهوار گازی الخيرين لقوتين ذاين مايل وزل مزلالته Ca. كاسك خداني خيراتن جابك بذلك الانيري با سيد نيري بجهريت سيد وجاغي كورت في كبريش سكني شواب ده سباوي شعل رضا شيخ ارشاد ديرك عدين اسلامي تري ويسبري گرتن برن باشر ديار بكر از نمين جيوار داويت نزارته Can. دچه وایساد براج غاگر کردستان همون تمامی محکوم کرم جلات وزنمین خاین از نمینم از ال پشت باو شعر رضا شیخ ارشاد دیر قادین اسلام تره و اسفری لجات قالو شواتین دیار بکر نقاتینم ضای Canê can. لا وه مدي قدرته بسيدن قبال كري قاد ليل محبته ضاير ربنا سبيا من الديار كلي وكوبي مش من العزير خنوسه وتكمان ذكتن الهوار غازي لقيرين لقتين ضاينا ما نجي وهذا خرع قداري كاو لا كاسك
خدانی خیراتون جابگی بده کلا نیری با سیدی نیری به جهریت سیدو جاوی کورات وی کبریش سکنی شوا بده سباوی شیال رضا شیخ ارشادی دیره کادین اسلامی تری ویسبری گرتن برن بازار دیار بکر سیز سواره محسنا جیوار داره ایران المنی ویکه دکه وکه کر مثل کما رئیس جمهوریه که دست باوی شیار رضا شیخ ارشادی دکا دین اسلامی گردن برن بازار دیار بکری به دار آغاج دوست ساری دانه دسته تا تان لازان و رماز نمین سر محمد مرشد تمامی با التا شکر نمین خی از نمینم از اهل پشت باوی شیال رضا شیخ ارشادی دیره کادین اسلامی تره ویسبری لجات قالوش فاتيني ديار بكر دنيا نقد فينم ضايع هربیجی دنگویجی Orhan جمالا دنگویجی وانی تبخیر هاتی که برا جان سر چوان هبالکی از باورم گوتیه کلامی که ماموستا کو بخواد چه کریه برا اوی کلامی یهنه برا کلامی جوان بیجه دبه بله باشه فرمو yani acaba hebalı ferzan bu nizam mala yazı resim hev nagire و اوجی سر تکنیکی جارا زوید چه رسم همرا سپاس کم جار ها پیامبر جی بچه برا درباز کم لی برا ببورن ناوی و نابیجم برا قصوری ننیرن از yani زیده پیامبر ناشوفین جبروی بله جعفر ارگیل سرچاوا بله ما مستکرم که کلاما دبخواه چه کریه محمد قوش سرچاوا محمد چاقر سرچاوی مراتی رمزی صابورجو سرچاوا حیا ما مستاک و بین خواجی بده ازی پیام دوی نابری دا بخونم فارس خالت سرچاوا و همو نیوان می ما مستای می ایشف گوهداری می گوهدار کنم خیراتنا حمیات خازم فکرت گنش سلاوری سرسری می سرچاوی می گلکی نیوانی ما مستهنه belki mamusta navi ona naine zaman ilhan olur serçava برا قصوری ننیرن yani راستی جی از زیده پیامبر ناشوفین بله ایجاد توش کرم آخر اگه درفت امکانی تنه ناوی آن بیجی باشتر دبه ماموستا فرزان گوته بو کلامه کی عایدی ببرا çekiliye bre ev beje bixwa çekiliye beli hata fهم کنی ماموستا فرزان بله توقمان سایا سرچاوا کو ترجی بخیر هاتنه سرسری ما سرچاوا اما کرم آخر پار وکن هوا والله هنا هم دنگویجه که ها تیرو تجی هم نابینن هم ماموستایه هم دنگویجه هم آکادمیه بسالایه عمری خدای نواوی چانده هنرا کردی وکی حوالکی و گله وره ناسکرنی گله پار وکن وره ناسکرنی چاندکی گله کی پیامی önemli da zani جوان گهدار بکن بریا وی و شانواجی از تماشاوان را گدارا را سلاوی خودشینم دیسا کانالا منی یوتیوبی جه سبری آگری بله yani karım para vekin bibine abone weşinin nu ve bir kanala fa nu vekile dehna ki weşan edin dehna ona korsanın sebri agiri kelama sinem vek bejin kelama sinem ev derti zaten لسر وی پیلیت کارن هم بجم تماشا بکن بله هوارنو آبونا یوتیوب زده زحمت نینه پرتی نینه به زحمتی نینه تلیا خواهد دن سر دبن آبونه جبرچی چاندا مجی زده برفرد به ما مستقا هم کلامه کی گوهدار که قربان دلیت تمام ما مستقا خودی هم معی شفت وستان امی حقیق ولی هب حلال بکن باشقه او کمتنن باشقه شانسی متنم هفته حلال کن تنیم کرونا بنفسی کرنه که بلینا بکشتن آبه اره کیج مدبینه کی ساغه یعنی خودی شفا خیرج ما مستقا کازورا بینه برنامه داوی من حوالی فرزان به ما مستقا کازورا چکر ایرو نخوشخانه دایه خدای تعالی ور رحمه شفای جراب شینه
herkes biraz mamosta kazora biraz dağıp ke. Kurbana dileyim. Vaj همین نخوشان را تایداتی جی ممکن دارم Hevalê خازم me rejî hevalê Şakir Qoço kurê mamosta Zahar ew niha bernamê bi ser teknîkê me ew dike lê YouTube'a te jî reklama wî jî çêkir li ser Rûpelê hem mala mali Zava geleki sağ gelek spas savî kim heval Şakir. Fermû kerem şakir ke. spas kim belê em ê kilama xwe pêşkêş bikin Belî. Beli minê wê Can. Can. هلا ميزة بكل دم دوران عدني خلق عالم هول دني لا كرنو شارج خوا موتي خوا في مرني دوز گرانم البدني كش خوار طرف قرتنا هز بدني نیوه مل گرتنه نیوه مل کشتنه رام رزگار بجبنه ظلم رامی ولا برا کرنا من تجارب بخت رشعیانی رو جامرنی آخ لمنه 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 ویلیانه ام همه نسل زال زری جهاوین مدان خواندای مکتب زانگانه دخون علم شعر شاگران مجن شب رچا زانای نو زمانه شخولی کاریوانی ریش سرلدانه شردک فنانی شر روسا میزال دیوان قهرمانه به شب رو الچیا و بانیال شر و باجار الگنده سرهلدانه برخدانه چند سالت دکن دو دوزه ولا تجولا تبن سانه Can. بل منه عقل منه لمنه 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 ويل باني رابونه جتوب تو اخمي عقي تاب براني دقرم كرماجي رزازاقي بصوراني جتشار دري ولا تفقد رابونه بقراني لا تشكر رغتي خو قريدا بشرواني شاردكم شبر روي بلهني قهرماني دنگه کل شاشیا و بانی عرض و عزمان دشت زوزنگشی تبلانی ولا برادر شاد و حیفا که من تزاگر آجر رومی تذرانی آخ لمنه 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 هلا ميزة بكن لدم دوران عدني خلق عالم هول دني لا كرنو شارج خوا موتيج خوا في مرني دوز قرانا من البدني كش خوار طرف قرتنا هز بدني نيفي مال قرتني نيفي مال كشني رام الرزقار بجبني ظلم رومي ولا برا كرنا من تجارب بختي رشعياني رو جامرني سعادت خوش به ماموستا دلیت صابر بله هوال فرزان از بارم لمنی ماموستا بخواد دخستو دنگ ویز زلکی قرقماس اوجه هم نویسکاره ماموستای دنگ ویجک می پر هجایه و براستی خبات ایوی گلکی پیروزه نه خیراتن آوید خوازم از بارم کلاما لمنی کلامات نوسا ماموستا بله بله سعادت خوش به یا وجیا یا همی تماشاوانا حتی وی ساعتی مقبداری کرن وستیان مالا و همی آوا به ام گلکی که خوشن اشتار بونه من پیامی بله بله هوالو و وقت ما هیدی تجید به ام دوام بکن چند کلاماجی بیجن نبیجن امنک جی دبی ام دستور خواهد جماعت خواهد بخوازم
Rêveberiya me Karim işte kelamekî stranekî bixwazim tu jî kerema xwe ra dengê xwe tevlê vê ew ê bike xweşiya han bêjin vê dîmena han bikî. mamosta te qurbana dilê te me qet ji min tiştek nexwaze. Zanî ebûme ew kekî heye fîlmekî heye dibe ebûme Cemîl Usta îro di roje. Ew wisa kolan qedeqe bûye di mal de mabû mişxwara kar daxist. Karê çi daxist? Êja min xaniyê dayrek me bû bê buyaq bû mişxwara min got ez ê buyaq bikim. Ew tu jî zanî ew ku buyaqê saf dîse ne baş e. Cewriya min ez bêjim pir dêşê biborîne ez deyimdar bim ji te re guhdarê Min me jî re. biborin heqete îşev dengê min hene wesiya min zû da negotine yanî min zû da ku negotiye ji berî qerit xam e hinekî kêmasiyê me çîbûn bira li me biborin. Dîsa jî hêvîdarim ku her tişt gola dilê wan çêbû be mala hemiya vabe. Ege Em bixwazin stranekî wiha govendî bira cihê rengîkî wiha bide rengekî bide Kê bernameyê. belê. Em bi te serfirazin hevalê Xalîde ez bêje hevala Xalîde gelek spas Spas mamosta Servî re gotiye her bicî. maliya va. Bi rastî hevala Xalîde hevalekî jin hunermend dengvêj di navenda çenda Mezopotamya Şavê İstenbolê ew rêhevalê mamosta Sebrî ye demekî dirêj e bi hev re xebatê çanda hunerê dikin em wana pîroz serkeftinê dixwazin. Belê mamosta em kelama te guhdar kin ka tê ji me re çi bêjî. Te got rîtîm kelamekî rîtîmî. Kerem ke fermî. Zbarim dîmen çû çawa bû pirsgirêk he. Ne ew heval ji me re gora ewkê dişeyîne em bixwazin dikare dîza ji me re bizvirine bîne lê me xwend. Tiştek sa Belê. ewkê silav da fermî. Sine sine sineme sine sine sineme sine sine sineme çember zerel natenge sinem koça xabreker deb xama buluşun vara sinem koça xabreker deb xama buluşun vara dest roşuş kafi gereda berda şerke guhara dest roşuş kafi gereda berda şerke guhara ve dikem sinem ramusem gönel siyene yara ve dikem sinem ramusem gönel siyene yara sinem koça xabreker deb xema bul zozana sinem koça xabreker deb xema bul zozana sinem xemla xegreda berda kofi ketana sinem xemla xel xeker greda kofi ketana وذكر سینم راموسم گنل سینه زانه وذكر سینم راموسم گنل سینه زانه Her veci mamosta her veci saat te xweş be saat te xweş be. Vallahi ne mamosta me gelekî te westan mamosta em hinekî besa dengêjê me agî dibe acaba. Mamosta çûyî hevalê recî hevalê Şakir ez mamosta nabînim. Mamosta li ser rûpelê ye. Dikarî ji min re min agadar bikî. Slav rez dem baş, êvar baş hemû temaşevanên Dengbêj TV ra. Bi rastî mamoste ez bawerim têkveçûna înternetê çêbû li cem mamoste li ser weşanê ket
اگه کو جاردنی ماموسته خواهگان دمه امه درخم لسر اکران برا تماشاوانه ما ببورینن حتی کو ماموسته هات از ایت تماشاوانه به هفره بیلی سپاس دکم gelekî sabî hevalê Şakir Koço gelekî sabî belê hevalo heya mamosta were ez jî dixwazim dengvê agirî mamosta Sebrî agir ye lê belê dengvê jî agirî gelekî dewlemend in em dikarin bêjin wekî Filît Aktepe çûya rehmetê Xwedê rehma xwe lê ke Celadînê Badiya ew jî çûya rehmetê Xwedê rehma xwe lê ke ev gelekî dengvê jî bi nav in hatine naskirî nava civakê da ev selamê koşkê hebû ew jî rehmetkiriya Xwedê rehma xwe lê ke Canbêzar dengvêj Xwedê rehma xwe lê ke ew hebû Hecî Ebdulkerîmê Qizilxay ew jî çûye ser rehmetê Xwedê rehma xwe lê ke em ji bîr dînin Mele İsmaîl dengvêjekî gelekî naskirî bû ew jî rehmetkiriya Xwedê rehma xwe lê ke Şêx Taharê ziyaretê Xwedê rehma xwe lê ke dîza bedîhê çavşûşe jê re digotin Cemalverdînê û belê Evdalê Zeynikê Zeynê Şayê dengvêj em dibêjin lê Qereyazî divê Evdalê Zeynê agirî divê yê me ye heyrekî di navbera wan da wekî çemek heye ez bawerim sînorek biçûk heye lêberê em dikarin bêjin hem ji agirî ye hem jî Qereyazî em ê wisa bêjin Xwedê rehma xwe lê ke Evdalê Zeynî Evdalê Zeynî zamin dîroka gelê Kurd a dengvêjekî hatiye naskirin belê Taharê Qeralyê bi rastî ji bazî tê hatibû ew jî çûbû rehmetê lê bi hestê xwe agir ye em rehmetê lê dînin Feqiyê Qisqapanê dîza ew jî çûbû rehmetê Xwedê rehma xwe lê ke belê Xwedêdayê Sêvenderînê ew jî çûbû rehmetê yê agir ye ev dengvê jî halê Xwedê rehma xwe lê ke Nûrê Meter gelekî dengvêjekî bi nav herkes nas dike Adilê Sêvenderînê Nûrê Meter sax e Adilê Xwedê emrekî dirêj bide wana Adilê Sêvenderînê Ebdirehmanê Pelê ji Xirbê Seyda dibêjin Xwedê rehma xwe lê ke Elbariyê Xirbe dîza heye Xwedê emrekî dirêj bidê Mehmed Reşîd tê Qanîcê Keremê Oxçiya Xwedê rehma xwe lê ke Xosroyê Patnosê Xwedê rehma xwe lê ke Elhekîmê Dawutê em jê re dibîn belê mamosta ez bawerim te hatî bibore şarja telefonê qediya ji ber wê pirskirêk çêbû mejnûva girêda bira temaşevan li me biborin qisûrê nenêrin mamosta divî navberê da zete ez jî vala nesekinîm min jî bîst heb dengvê jê agirî yê ku çûbû rehmetê yê ku li sax bû wana anî ser ziman bi rûpelê da wana da naskirinî yanî dengvê jê me dîroka me ne rûmeta me ne bi rastî bejna xwe li ber wana ditewînin belê mamosta em ê diheb kilama jî em ê bêjin em ê axaftina xwe yê dawî em kilamekî bêjin paşê jî em ê axaftina dawiyê bikin bi kilamek jî em ê binegirtinî ez bawerim şarj wê ew bibe wê me îdare bike ne wisa Mugo dîmenê min heye dîmen dixuye yani pirskirêk tune belê dixuye tu ana ji min de dixuye ez dixuyêm ji te da na ez te nabînim tişte nabe rûpelê da tê xuye li ser telefonê da tê xuya kinî ama li vê derê da belkî naxuyê dengê min were te bes e ana tu dixuye lê ez naxuyêm jî tişte nabe em di telefonê da ana herkes derbîne her dicî em kilega hebin îca tu diheb kilam eger tu ku tu ji me re bêjî mamosta ku wext jî tu aciz nebibî îca em ê hîdî hîdî bîne dawiyê na rica dikim baş e ser çavan بيمان يمان هواي
بفلك دجاو لولو دل آخرام گل برشه وقی هلو لبری تاوی مدی دلالی دلی مزمار رابو جوادای آمیرا هلو جحجرای آناوی گرودی نوات سبب منی ساشندی چه سال از سلام خاطری تقی ازمامه هلو المالا يا بابي وخماين بيماين يماين بهواين سوارو دجايو جان جان لولو دلوا خروا مقوزي برفين برفاين هلو لسريش يا مي قلن قلالنا الرزائن بايا شامي قرودينات سبب مني افشان سال از این مالا باوی خسدم خاطری تدائي هلو دقي ازمامي بيمائن اخمائن يمائن بهوائر سوارو دجايو جان 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 لولو دل قربا مقور چه عجبه الو کر پرگراندی امدی گرما هاوینه لسرمه منی پله بوزه دجامده اخلو رقولاندي حيفا من عائلة تحيفة حيفا من عاتلو يكي افدواري حرامي ميراب كيف باشلا كوامن اقوازلا الو نقشاندي بهوائر اخوائر يمائر بيمائر بسوارو دجايو بله ما مسام هیدی دیتنه داوی جارکی دنی هم همو نوان ما خيد علوي زري دوما سبيد لم خيد جالوي ما بهار بلگی برفین حلال قنثاری چیما گل ساسون لمن پلتان پله خو فکر البخت مر البصر میمای جاهلی گمانم مل جور خالق عالم رب جوریم برخیل جره هدیم خلقی چیما بکدیه کی بنا دل رازل عاشق معشوق دل ده دادر بهاره یی در الزازانا ما یی در سیگوندادا برگر ما بزری ولا تو ولا ما تمنینه به ولادی گور حرشدی کابل در سیگوندادا ما شو خادله وی تنبه او به قدر به رمته و گیدی گلو قدر و قیمته وی تنینه ساعتی خوش هر بیجی سبل بلندای هال بلندای زری دوما و مشترانه گل بلندا حال بلندا بهار ولات مصر حظي هادي بلي قولي وسوسن إلا من فلتان إلا مفبو لو اتيمو نزال شانس متنبو بغتي تبرشو برفك إلا مباري بي بلي قولي وسوسن مادبن داو نزار شبيبات يا قراوني كاويلي قندادا تطير عشقي دربا خنشر جالم من ذا
فرابت از خناب دسته من بخینم بمشن دریزی کاوی لیگون دا نوا پورکجا دیر چیتا لاچ سپیا میزر هشین ابج بلندا قاسه گیجی کدر ادر کلک خوابد کلک گوران رندای جاکه دیا کی بنا دل رزیل عاشق معشوق دل دهدا دری بهاری یی در لزوزانا یی بمن البرگرم و گرم سنا کاوله گندای وخی بزری ولا تو ولا تمنینه به ولاتی جور حرشد کاوله درسه گندا ماشی خادله ویتنبه او به قدر به رومته گیدی گلو قدر و قیمته ای وهي لويتني ساعت خوش به دنگی تصابه ماموستا حقیقتا معیشت سعوستان دمکی دریج بودجی نابردابی سازی گرتینه نخوشی حاله چه بیه حقیقتا ما حلال بکی ما مستقاتی گوتنی تی داویه و جبوی گلن پری جبوی برنامه جبوی موی چه به جمعه چه به جمعه مستقا کرم که انشالله جارگی دلیم دیسا از جوارا سرکفتن خازم جبوی وشانا و دنگ بیش تیبی لورا کناوی دنگ بیجی و قانالی کریه براستی جی اوجی جبونا من پرواته داره بیم قوات به جوارا ایشه و کاری و سر خیره به چاکم سری را گو از دیسا جی جبر و نخوشی هانی کرونای و همه دنیا تنگزاره دنوا بیچاری داره بین خدای تعالی وی وبا هانی وی نخوشی جوری دنیای را که جمروایی را شفا خیره بشینه و همه کسی که نوا بیچاری دانن نخواشن امکان درفتن خدای تعالی امکان درفت جوارا به دست بخواه بشینه انشالله همه تماشاوانا را سلاو رزی خواهد دیسا پیشکش کن دشینم به همه زا سلاو خواهد دشینم جبانا ما گداری کرن تماشا کرن حتی وی ساعتی نکی که ماسی ما چیبون برا لما ببورن دم پیش دا انشالله می بهتر برنامه خواهش گشت چه بکن ام ده خدمتا گل خود دانن خدمتا وی چند دنگ بیجی دانن جبونا چند دنگ بیجی چی امکان درفت هبه امی بافرینن امی پیشکش وی چند قدیم بکن لورا جواکی را چندکی وها به زیران براستی به قیمتا زیران کلام سران هاتنن چیکرن هاتنن آفراندن دبی امجی اوقا قیمت نرخ بدنه وی چاندی هیوی دارم روژه پیش دامی دم احال پیشوری هفن هر کسی را دویجم خودی راحتی بده و حمیا ببینید خیر خواشی دا سلاو رئیس دریا تکنیکی دا کو پرسکری که مچی بون متا عاجز کرد ام لی بورن زیته و تماشاوانا دخانزن حتمتا ام سرفراز بون گلکس پاس کم ببورین شاکر جان اشتراج سپاس کم قاعد به اشتراجی اج گلکی که خوش بوم تجی زحمتی که مازن کشان د استودیو دا تجی کاری خو ام بجن شوپینی با کی زحمتی لی ان شاء الله خبات هانینا اوان هولدان هانینا پیش روزی دا خواه گویزن ام بجن تشتی اساسین ام بجن قنال وشانا تلویزیونی او امکان درفت جی انشالله بکی چه بن بهتر با وکی پروفسیونلی وشان هانی بین دارخستن امجی لگل وبن امی الجم وبن چه حوجب کمی آلی کار بن جوارا سپاس کنج مونا کده مگاوشی بله گلکس بله ما مستا ام خیراتنا تد خازن گلکی سپاس کم خیراتنا ما مستا سبری آگیری منشکاند حتی سر روپلا دنگوش تیوی بو نیوان ما انشالله جارکی دنی امی به نیوانکی نو به حوالی خواهی نو امی دیزا برنامه چه بکن بله وندزانن حوالی شاکر حوالی فرزان حوالی باوا و حوالی حاطیف هر حوالی که ما سپریز ما گل کنه نیوان ما اوها ماموستای ما اوها به قیمت به رومت ام هر روش هر حوالکی ام دینن سر رو پلا
دنگویش تیوی برنامه خواه آها چه دکن دیزا جی ام جبوی هستیاریا و حیات درنگیا وی شوی کون مانه لبر روپلا دنگویش تیوی وک بهدار کر ام سپاسی خواه جوا همو نیوانا رات خازن یه لوی داره یه دروای ولات یه نوا ولات یه کسی که آنها جیانا خواه جی دستانه جی ام رحمت لوان دیلون وان دنگویش خواه پیروز بجنا خواه بر وانا دتوینن جبوی نخواشی مجی بر تایبتی ماموستا کازو وی نخواشی حالی گرتیه به نخواش خانه داد استنبولی نهیل مخابن کس ببینه جی مالباشی نهیل هر بالی و ام دعای و هیویا دعای وانه که ماموستا کازو را ون دعا بکن ام دبی خودش شفا خیره بشینه جه مالباتای و را حس کریه و را جی ام سبرت خازن جارکی دنیجی امی به لیوان خوای نو و به اکرانکی نو امی به پیشوری گل خوابن که ما سیک مچه ببجی ما ببورینن اگر من ناوی و نانی به زمان جی ام سپاسی خواد کن جبوی کون ما حیاوی درنگیا شوی و ما گهدار کر به تایبتی جی جبوی آلیکاریا ریوبریا دنگویش تیوی حوالی خوار ری حوالی خواجی ام سپاسی کن ام دبین شب باش هوالو دلکی گرم ریکی کن دمکی به حوالکی دنی به حوال شاکر حوال فرزان حوال بابا حوال حتیف را امی دیزا به اکرانا اونا به اکرانا ما امی به دنگوی جک دنی امی بوارا بین شب باش و ببین خیر و خوشی دا هر تشت گورا دلی و بین ولی اجد بجم بخاطر گلی ما هرتش گوری دلوا به شب باش سلاو ریس حتی نه برنامه کی دنی ام جاردنی در کوین پیش بری و جوارا برنامه بدن و شاندنی ببین خیر خوشی دا تندرستی خو باش بنهرن سلاو ریس بناوه